tu ta chum kan movie hi thalai pula kan simana PYF Muolhoi project ania a film hing hi tu ta poster ai muang in lungoi na ti ninga ta chun hi movie hi kan bui puina asota kum thum kum limha a script hi zik fel bong ani ta na chu rem chang no na lein kan la shoot theinoa tu kum hi kanang shoot zawa hi release thai ding in panguma hi voizan hin si Scotland Hall hin release ninga ta chun zinga kho min show la nei kan ta half long no hai ta dingin online en thei ni bokata zo extreme epakhan zinga zanan thokin en thei ani dingani hi film hi lungoi na ti ania hangai tu chun movie script na ran angai lang ni jing si ana chu ke zik tu kata ding big hin movie script na ranel niloin ke katon rit le mitam tak hai ei ringnun khaldan hangte le te bikin thalai hai e hang en hin limna lungoi na ti hai ei zong na sa chu khovel thil ei zong hin a no ti hi ei zong ron pole chinga ana chu zong na ding taka ei zong phuk phathin an nu anga loin langsin la khom lungoi na hi Christine amila pek no thenya chu le chun hilai film in en tir tum tak chu lungoi na zong in dikno ei ko muel niloin elal pai su Christa hin lungoi na famki ma umani ti hi ei in tir tum tak ni hi film hin en tu hai in malsom na in dong pui nge khom ei be saya chu choi tong trai na khom ani bok ani voizan lungoi na film PYF nan bo sai hi an release ding ani voizan hi release an tho ding ana chule chun Muolhoi povalai polin kan hung thopa atulna na sin kan hung thopia chuel khela hi povalai funding tin thingpui dor dam kan juk bo sai nia zinga khom hin program lom nok ding ana zinga khom kan la thodok pe ding ani PCI Muolhoi pavalai chairman ni lai mek pulom sang bapui voizan khom manager sina tho ni om takani pavalai han fundraising na dingin hilai hindor bakery hong ni product anzoron thingpui an no hi thingpui le bei tui asen atlum abung asen aumbong sajor hai khom an phure voizan se khotlang memorial wala PCI han program an ne ya ani tulti nga to kanung chang ding ani any ticket counter tarik ni som pali faso ami le tarik ni som pali second so dari ta chan ve ami ticket muthe sigalani tuin faso ningata hizawa second so ningata aman khong phim hal ro second so kachu ticket umtano vejana mi chu chu amani ja som nga ningati chu vejana mi lo en nu mai ta ding chun thungna umtana ana jinga jana ding chun ala tam adit duha chun jinga ja ko bilai chu pui ni no kata bi nungang bethel koral akuma muthe sing ne ti amani ei kan chalai sunga ding chu cho me support ta ka lam top 5 ani mai me cha filo speaker ko mani mai ban sa de o jinga jan nama acheding mo jinga jan tomorrow night is battle night battle night jinga jan ani top mar film andam anole emani eini sangpa film da melo sim no ma emani tanga lungril da melo ni chun duduk ron ro insir no te ni ama hin engkim idea ngai dan hai le arung am hai engkim hadam de wai tho theina dingin lokthang pui thei ache karil sol da mo sar voizan an mandim ticket hian laksa wongana anno ticket hi za somngana an lo laksa wongana sa hai kanen man dingin zinga zan be kanen man na dingin an sa hi an lo zorwat atula chuno chunan voizan kom hining ang hin laklo inanum nok dingan lein somnga in an sa hai hi dar nga chena in chopek zo vong dingin an zor zo thei vong na dingin thang mi puin lo la puin la thang ate
number idit ang tara tho ani ne rapta dinga mang ani theina Myself, I'm the host for this event, for this evening, Judith Rangel, but unfortunately I have a sore throat, so please bear with me. First of all, we have among us our leader of PYF General Assembly, Reverend Primingson Amele. So I would like, I request him to please stand from his respective seat. Thank you so much, sir. We are very honored to have been V. Rakol, the Secretary of PYF General Assembly. Thank you so much, sir. David L. Chonlu, the Youth Coordinator of the CHD Synod. And the Secretary of the PYF. Special invitees who hai po ka to see the in la welcome speech we prepare putting in leader PYF Muolhoi Pu Francis Parte and Kowani. परमेश्वर के नाम से सबको हम वेलकम करता है। आज का हम उनका मूवी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेगा क्योंकि बाद में हम उनका स्क्रिप्ट राइटर रेवरेंड जुबिलतन रांचल को भी हम उन समय देगा, वो भी क्या बोलता है उसके बारे में एक भी बात बोलेगा। तो हम तो जस्ट खड़ा है आप लोगों को सबको वेलकम करने के लिए। हम नहीं सकता फिर भी आप उनका जैसे उनको साथ में हम उनका असेंबली लीडर सर के लिए हम 2 लाइन हम माने बोलने मांगता है लीडर। अब देखो सरप्राइज हुआ हम ऑल इंडिया प्रेसिडेंटेरियन तो मैंने विश्वास नहीं होता ऐसे काल कर रहे हैं। अब देखता हूँ उनके पास में आए बोल के हमको ब्रदर्स सेक्रेटरी सर से हमको इन्फॉर्म करा कार्बन सर नाम लिखन बात हम खत्म करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। As we know कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा जो प्रीमियर फिल्म है वो उसका नाम है नुओइना। Literal translation in English will be a contentment, a feeling of happy satisfaction, जो हिंदी में बोलते हैं संतोष या खुशी। So now I would like to request the leader and the secretary of PYF Muolhoi to come up on stage and facilitate those who have put in efforts to make this movie a successful. Muolhoi PYF crew. The movies put singing in satang tak hal sung singing ma alo lapa. A teen to na zarle, a teen hana zartoin ni bezan him. They have released tingania. As we all know that today with the PYF are going to release a film Lungoina. So on this occasion we invited our leader and secretary of PYF General Assembly. So they gave their precious time to attend this program. So with the PYF like to felicitate our leader and secretary for thanking you to attend this program. Dengan masukin yang ngetek sila. इसकी वजह ada tak cuma itu pokok le ni hai pokok tambah lalu di sana dan director pa na kung soy mo lang kanang tanong nga yung sila ku zela rampi ko bum tinggalin upload in hai pan tang di kong tirlain ama kung soy mo na kanang tanong man chun ato ka i film sing dinga Tor ke mimpang tirlain at sunga ilong naim ilong facting 50% at business complete at sunga ano lang meron at sang tunu anu lepa
cái công việc của đi khắp hay không qua trở lại chúng ít mà anh nhớ được chúng Sen de taşımo. Abo mu adong. Hay bunu mu du? Pavalai an thona tiang ko than khaman hingal thai ni Pistol kyak lan sa. Vonzan hin Muolhoi PYF thokin Lungoi na ti Christian gospel video movie an hong produce te hi san lomi ti tak taka lungril takin PYF Muolhoi chunga komin lom thu kyong sin lan khela hianga film hoi tak pathian thu lehla irkopa film an hong produce te ringot hi niloin sun ma tiang khom hine ka in thorna satak wanglai tam tak thalai tam tak hi sinot sunga khom ni sen lan le adang danga wanglai member sai khom ni sen lan hianga in thorna satak an lahong pek thei nok zel na hangin dit sakna irsak tak khom kyong in lan sa joy ni sen lan khaten ka kyong ti theiner se kilom an chi talo an hoi talo a movie a chanchin story gom kha acha talo a chun el khela cham tu hai kha an chang team kopela emotional dawin a film meaningful dawin anang thoka a enang hoi katia chun hi film a cham tu hai po lom thu kang phel sa ni ro se mating pe kham hingang hi an la sim thei pe din kang pe sei pu ni e kalom e nang si ro lok thei ye arul la ka fa om kalu hi ro la fa mo ai ta mi thi ta ka ni mu lin ro no la a twin ji he Voizan hi PYF thalai hain movies hun so taka an lo boy poi kha release na an ne ya lungoi na ti an ya ayan an hoi khobela chun pathina chau Krista chau lungoi na famkim a umani ti kha hi film hin asuk langa chu lein ayan tu hai le clear tu hai hi a clear tu hai ta ding hin in sira no le ni ti hi toite ka zuk thil thei ni ro se tu khan premier lungoi na movie film chu e hen zo cha ke kom kat envia karing bak zetin amoin a videography kom ni sin la in kim kha thawang ka hua tuna thu kom ni sin la acha ka tm ema tulai thang thar thalai hai lem chun hei en seng hai sin la kai nu ma tuna chang tu ai kha he ena atam lem kha chu an voi khat movie an voi khat film changna ani lein e nisin la hom an nervous no him mani an team mani acting hai common team a begin a chang tu kha hai comment kata mizoram chun rosang pui rsp na ya PYF Muolhoi hai ruk chun rozam pui rzp an nei ni ti kha kai comment masa nisin la chun a movie script zik tu reverend jubi theng khan a zik tha ka tm ema a top chen khan a movie kha a movie ming lungoi na ti kha asuk ching em ani Krista thanglo chun lungoi na hi tak thaino ni khovela hlimna lomna ai lo nota inkim khovelin hoina ai lo chen khomin atopa chu Krista chau ei chu lak ani ti kha kalei ril num ni ro se kalome Voizan hin lungoi na ti set release in uma abo sai tu he PCI PYF fine anbot saya hi lungoi na ti he ko hana ding chun avoi khat ni nei nei hi ta tole chun lo lut senga lo ngai ven seng ding in mitin ein fin ein nge ni ro se kalome Ama sukar tu ni namanya. Dia main angin sambil lembut. Lepas isu Kristen tadi saya. dam tak ma si so ti ko bai sa pa ti hong si ma chu ma lai ti pa sa ko na isi na sa ni si to ni Voizan lungoi na film premiere kan thon kan film hung impact tu hai po PYF mingen lom thu ka hung hril cheu hi film an thokin malsom na hai khom lo dong treu dingen ka di sakna ka hung lan cheu ani